Lavhelesani, thetshelesani, ni tshile. Bugu ya vhuṱanu na vhuraru. Mishumo ya muyamukhethwa. Thwikiso, ndumeliso, hedzi khonani. Ndi ṱoḓo ni vhudza nga ha muyamukhethwa wa Mudzimu a tshilaho. Musi ni tshi khou thetshelesa khasethe, lavhelesani kha tshifanyiso tsha bugu ya phephulu. Vulani kha tshifanyiso tshi tevhelaho musi ni tshi pfa mubvumo. Tshifanyiso tsha u thoma. Yesu u humela murahu ṱaḓulu. Mishumo ya vhaapostoli chapter 1 from verse 1 to 11. Lavhelesani kha tshifanyiso. Murena Yesu u khou gonya a tshi bva shangoni a tshi ya nṱha ṱaḓulu kha makole. Vhatevheli vhawe kana vhafunziwa vhawe vha khou mu lavhelesa vha sa dzinginyei. Yesu nga ngoho ndi Mudzimu, nahone o bva ṱaḓulu a ḓa shangoni, a dzula miṅwaha i no hovhelela 2,000. Yesu o begwa nga musidzana a sa ḓivhi munna, a no pfi Maria, fhethu hu no pfi Betlehema. Yesu o vha munna u ri sumbedza uri Mudzimu o tou ita hani. Nga dzi nḓila mmbi dza vhathu vhoṱhe, a vho ngo takadza Mudzimu. Vho ita tshivhi, vho tshinya. Tshiṱarafu tsha tshivhi ndi lufu na u khethekana na Mudzimu. Hone Mudzimu vho funa vhathu vhoṱhe, ha funi vha tshi ya heleni. Ngauralo, Yesu o ḓela u hwala tshiṱarafu tsha zwivhi zwashu. Hetsho tshiṱarafu ndi lufu. Vhathu vhoṱhe vhavhi vho ita uri Yesu a vhulawe nga u tou ombelwa kha thanda ya tshifhambano. Vhathu vhanzhi vho mu vhona a tshi fa kha tshifhambano. Hone vhanzhi vha vhatevheli vhawe vho mu vhona nga murahu ha lufu lwawe na musi o no vuwa tshaloni. A vha vhudza a ri, ni ḓo ṱanganedza maanḓa musi muyamukhethwa a tshi ḓa kha inwi, nahone ni ḓo vhudza vhathu vhanga nga ha nṋe. Hezwi zwi amba uri vhatevheli vhawe vha fanela u ya u vhudza vhathu vhoṱhe vha re shangoni nga ha ene Yesu Kristo ane a tshidza. Musi o no vha ṋea mulaedza hoyu, Yesu o ṱuwa a ya nṱha kha makole, sa musi ni tshi khou zwi vhona kha itshi tshifanyiso. Ḽiṅwe ḓuvha Yesu u ḓo humela shangoni nga nḓila yeneyi nthihi ine na i vhona a tshi gonya ṱaḓulu. Zwino vhathu vhoṱhe vhane vha tenda murena Yesu na u mu thetshelesa vha na tshifhiwa tsha Mudzimu tsha vhutshilo vhu sa fheliho. Tshifanyiso tsha vhuvhili. Muyamukhethwa u ḓa na mulilo. Mishumo ya vhaapostoli chapter 2 from verse 1 to 12. Vha zwi vhona uri Yesu o fhulufhedzisa na u rumela muya wawe mukhethwa kha vhafunziwa vhawe. Nga u ṱavhanya musi Yesu o no gonya ṱaḓulu, vhafunziwa vhawe vho pfa na u kuvhangana nḓuni uri vha rabele. Ndi hone muyamukhethwa a tshi ḓa khavho. Nga u ṱavhanya ha pfala mubvumo u tshi bva ṱaḓulu, ine ya nga muya muhulu. Ndi hone vhathu vha tshi vhona zwiṅwe zwithu zwi ngaho ndimi dza mulilo, khavhu dza mulilo. Khavhu dza mulilo dza ṱhukhukana nṱha dza vha ndimi, dza kavha kha muṅwe na muṅwe a tendaho. Vho vha vho ḓadzwa nga muyamukhethwa wa Mudzimu, vha thoma u amba nga dziṅwe ndimi, nyambo nga ha mishumo i kanukisaho ya Mudzimu. Yesu zwifhinga zwoṱhe u ita sa zwe a fhulufhedzisa. Ngauralo Yesu o rumela muyamukhethwa wawe kha vhoṱhe vhane vha ḓo thetshelesa na u mutenda.
Tshifanyiso tsha vhuraru. Petro a tshi funza vhathu. Mishumo ya vhaapostola chapter 2 from verse 14 to 41. Muya mukhethwa wa Mudzimu o ḓa kha vhafunziwa vha Yesu muḓini wa Yerusalema, shangoni ḽa Vhayuda. Nga tshifhinga hetshi, ho vha hu na Vhayuda vhanzhi Yerusalema vha no bva mashangoni manzhi, sa musi ni tshi khou kona u zwi vhona kha tshifanyiso. Vho vha vha tshi amba nyambo nnzhi dzo fhambananaho. Muya mukhethwa o thusa vhafunziwa vha Yesu u amba idzi nyambo nnzhi, u itela uri vhathu vha kone u pfa na u ṱalukanya mulaedza nga ha mure na Yesu. Hone vhaṅwe vhathu vho humbula uri vhatevheli vha Yesu vho kambiwa nga veini. Ngauralo muṅwe wa vhaapostola a no pfi Petro o ima na vhaṅwe vha vhaapostola na vhafumi thihi. O amba na gogo ari, hai, vhanna havha a vho ngo kambiwa. Vhathu vhanzhi vho tenda zwe Petro a amba. Vho lovhedzwa sa tshiga tsha u ṱanzwiwa zwivhi. Vho ṱanganedza muya mukhethwa nahone vho thoma u tevhela nḓila ya Yesu. Tshifanyiso tsha vhuṋa. Kereke ya Vhakriste ya u thoma. Mishumo ya vhaapostola chapter 2 from verse 42 to 47. Koronika ya u thoma, ndima ya 11. Vhathu vhanzhi Yerusalema vho fhulufhela Yesu na vhatevheli vhawe. Vhathu vho ṱanganedzaho muya mukhethwa wa Mudzimu kanzhi vho ṱangana sa muṱa muthihi muhulu. Ndi hone u thoma ha kereke ya Vhakriste. Nga murahuni vho vhidzwa upfi Vhakriste. Vho kovhekana thundu dzavho na vhaṅwe, nahone vho vhavhalela vhaṅwe. Ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vho vha vha tshi ya nḓuni khulu ya Mudzimu Yerusalema, i no pfi Thembele. Henengei vho rabela na u hulisa Mudzimu vhoṱhe. Vhaapostola vho vha funza fhungo ḽa Mudzimu. Vhakriste vho ṱangana vhoṱhe mahayani avho, he vha kovhekana zwiḽiwa zwavho. Nga tshiṅwe tshifhinga vho vha vha tshi ṅwatekana vhurotho na veini, zwino tshipfi tshilalelo tsha murena. Yesu o laedza vhafunziwa vhawe u ita hezwi. Nga vhuṅwe vhusiku Yesu a sathu vhambiwa, o ḽa zwiḽiwa na vhafunziwa vhawe. Huno musi o no livhuwa, a dzhia vhurotho a vhu ṅwatekanya, a ṋea zwipiḓa vhafunziwa vhawe. Vhurotho ndi musi tshi tshiga tsha uri Yesu mutumbu wawe wo pwashekanyelwa vhone tshifhambanoni. Yesu a dzhia tshinywelo tsha veini a vha ṋea vhafunziwa vhawe. U ṅwa ndi musi hu tshihumbudzo tsha uri vha humbule uri malofha awe o shulwa kha thanda ya tshifhambano, a tshi shulutshela vhone. Yesu o laedza u ita hezwi u itela u muhumbula. Ngauralo muṅwe na muṅwe ane a fhulufhela na u thetshelesa murena Yesu Kristo u ḓo vhulungavho na tshilalelo tsha murena nga ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, musi ni tshi ḽa vhurotho na u ṅwa tshinwelo, ni ṱanziela lufu lwa murena na u vhuya u swika a tshi ḓo vhuya. Tshifanyiso tsha vhuṱanu. Muhumbeli wa tshihole a tshi fhodzwa. Mishumo ya vhaapostola chapter 3 from verse 1 to chapter 4 verse 4. Ḽiṅwe ḓuvha Petro na Yohane vho ya nḓuni ya Mudzimu u rabela. Muhumbeli o vha o dzula muṋangoni. O vha e tshihole u bva tshe a bebiwa, nahone a sa koni u tshimbila. O humbela Petro na Yohane tshelede. Hone Petro a ri khae, musuku na maseṱa a thina. Huno tshine ndavha natsho ndi a u ṋea. Dzinani ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha, tshimbila.
Ndi hone Petro a tshi fara munna nga tshanḓa tsha uḽa tshawe, a muthusa uri a takuwe. Nga u ṱavhanya milenzhe ya munna na magona zwa khwaṱha, a dzhena ngomu nḓuni ya Mudzimu, kerekeni na Petro na Yohane. O vha a tshi khou tshimbila na u fhufha a tshi khoḓa Mudzimu. Ndi musi hu si Petro we a fhodza munna. Fhulufhelo kha Yesu na maanḓa a muyamukhethwa wa Mudzimu zwo mu fhodza. O ṱanganedza tshifhiwa tshine tsha fhira tshelede kule. Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuthihi. Munna na musadzi vhe vha zwifha. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 4 from 32 to 36. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 5 from verse 1 to 11. Muṅwe munna ano pfi Baranaba o rengisa tsimu yawe a ṋea tshelede kerekeni uri i thuse vhashai. Munna na musadzi ano pfi Anania na Safira vho humbula u ita zwine zwa fana na zwa Baranaba. Hone Anania a dzumba iṅwe tshelede a tshi itela ene na musadzi wawe. O ḓisa tshipiḓa tsha tshelede kha Petro. O zwifhela Petro a muvhudza uri ndi yeneyo yoṱhe yo fhelela. Petro o zwi ḓivha zwa uri u khou zwifha. Ndi hone a tshi ri kha Anania, ndi ngani Saṱhane o ḓadza mbilu yawu wa zwifhela muyamukhethwa? A wo ngo zwifhela muthu, wo zwifhela Mudzimu. Nga u ṱavhanya Anania a wela fhasi a fa. Vhaṅwe vhanna vhaṱuku vha mu hwalela nnḓa vha mu vhulunga. Hu si kale ha swika Safira, o vha a sa ḓivhi zwo iteaho. Ndi hone Petro a tshi ri khae, na no tendela u zwifhela muya wa murena? Vhona, milenzhe yavho hwalaho munna wau vha muswita khei, vha muṋangoni, vha ḓo hwala na iwevho. Nga u ṱavhanya a wela fhasi milenzheni ya Petro a fa. Ri fanela u ṋea vhuṱanzi ha ngoho. Ri songo zwifhela vhathu kana muthu muṅwe na muṅwe ngauri ri zwifhela Mudzimu. Nahone ri humbula uri Mudzimu u ḓivha zwavhuḓi mihumbulo mivhi ine ya vha kha riṋe. Hei ni vhana vha ḽino shango, hei ni vhana vha ḽino shango, ni shavha miḓini yapi, ni shavha vhasadzi ni yapi, ni shavha vhana vhaṋu ni yapi? Vhuyani, 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 vhuyani. hei ni vhasadzi vha ḽino shango, hei ni vhasadzi vha ḽino shango, ni shavha miḓini yapi, ni shavha vhanna ni yapi, ni shavha vhana vhaṋu ni yapi? Vhuyani, 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 vhuyani. vhasadzi miḓi, Vhasadzi miḓi vho shavha vho shavha vhanna miḓi vho shavha shavha vhasadzi miḓi vho shavha shavha vhanna miḓi vho shavha Vhaṱuwetsho, vhasadzi vho shavha miḓi vho shavha shavha ngoho, vho shavha miḓi vho miḓi, shavha yeah. vhasadzi miḓi vho shavha shavha vhanna miḓi vho shavha shavha vhasadzi miḓi vho shavha shavha vhanna miḓi vho shavha vhana vha wela vhasadzi miḓi vho shavha vhana vha fanga nḓala, miḓi vho shavha shavha vhasadzi miḓi vho shavha shavha vhanna miḓi vho shavha Lithanyele vhasadzi miḓi vho shavha Ithutha miḓi ya vhanna miḓi vho shavha Vhambara dzi vhasadzi miḓi vho shavha Thivhathivhuluwa, vhanna miḓi vho shavha Ḽiṱano ḓe ḽa vhasadzi sina miḓi vho shavha Ḽiṱano ḓe ḽi sina musi, miḓi vho shavha
vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi vasadzi midzi vo xava mi vanna midzi vo xava mi hone u xavisa vukonbye musadzi ngave na munna wawe kukuma musadzi ngave na munna wawe kukuma munna ngave na musadzi wawe kukuma munna ngave na musadzi wawe kukuma. Chifanyiso cha vhutanu na vhuvhili. Stefano a tshi vhulawa. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 6 from verse 1 to chapter 8 verse 3. Vonani, vhaṅwe vhanna vhavhi vha khou pora munna no pfi Stefano nga matombo. O vha a tshi shuma sa murangaphanḓa kerekeni, a tshi thusa vhashai Yerusalema. O vha a tshi funza ipfi ḽa Mudzimu a sa ofhi, a tshi shuma na vhuṱolo nga maanḓa a muya mukhethwa. Vhaṅwe vha Vhayuda vho mu hanedza, vha mu dzhia vha mu isa khothe, vho mu haṱula nga mazwifhi, vha ri o sema Mudzimu, nahone o hanedza maipfi awe. Hone Stefano o vha a sa ofhi, ngauri Mudzimu o ṋea Stefano maanḓa nga muya wawe mukhethwa. Nahone Stefano o vhudza Vhayuda havho uri vho vhulaha Yesu we a vha o ḓa u ṋea vhathu vhutshilo vhu sa fheliho. Vhayuda vho sinyuwa nga maanḓa lwe vha kokodzekanya Stefano, vha mu bvisela nnḓa ha muḓi. Henengei vho thoma u mu pora nga matombo. Musi vha tshi khou mu pora nga matombo, o rabela a ri, Murena Yesu, ṱanganedza muya wanga. Musi a tshi fa o huwelela a ri, Murena, u songo vha lifhedza zwivhi izwi. Vhanna vho kanḓaho Stefano vho vha vho vhea nguvho dzavho milenzheni ya muṱhannga wa murangaphanḓa wa Muyuda a no pfi Saulo. O takalela lufu lwa Stefano. Ṋamusi havho vhane vha ṱoḓa u hulisa Murena Yesu vha ḓo tovholwa nga vhathu vhavhi, hone Mudzimu na muya wawe mukhethwa ha nga ḓo vha ṱutshela, naho arali vhanna vhavhi vha tshi ṱoḓa u vha vhulaya. Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuraru. Mutshimbili wa Itopia. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 8 from verse 4 to 8. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 8 from verse 26 to 40. Saulo na maṅwe maswina a kereke ya Kristo o thoma u tovhola vhatendi vha Yerusalema. Vhanzhi vhavho vha vha tshi fanela u shavha muḓini uyu. Muṅwe munna a no pfi Filipi o ya muḓini wa Samaria. Henengei o vhudza vhathu vhanzhi mafhungo maḓipha nga ha Yesu, nahone vhanzhi vho tenda. Ndi hone a tshi amba na Filipo nga murumwa, a mu vhudza uri khaye a tshimbile nga nḓila ya soga ine ya bva nga Yerusalema i tshi ya Gaza. Filipo a thetshelesa Mudzimu. Kha tshifanyiso hetshi ri vhona munna wa muḓivhalea nga maanḓa a no bva shangoni ḽa Itopia. O vha a tshi khou tshimbila nga goloi.
o vha a tshi khou vhala ipfi ḽa Mudzimu nga muṅwe ane a ḓo fanela u tambula nga u rwiwa. Hone Muethiopia izwo ho ngo kona u zwi pfesesa. Muya wa Mudzimu wo vhudza Filipi uri a ye ha goloi iyo. Ndi hone Filipi a tshi gidimela khayo, a pfa munna a tshi vhala. Ndi hone a tshi thoma u ṱalutshedza Muethiopia nga ha murena Yesu we Mudzimu a muruma. Muethiopia na enevho o ṱoḓa u tevhela Yesu. Musi vha tshi khou tshimbila vhoṱhe, a ri kha Filipo, vhona madingea, ndi ngani u sa ndovhedzi? Ndi hone Filipi a tshi lovhedza Muethiopia we a humela shangoni ḽa hawe nga dakalo ḽihulu. Hone Filipo o ḓi ya phanḓa na u huwelela mafhungo maḓipha miḓini minzhi. U fana na Filipi, ri fanela u thetshelesa na u vhudza vhaṅwe nga ha Yesu u itela uri vha kone u vhea fhulufhelo ḽavho khae na uri vha wane vhutshilo vhu sa fheliho. Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuṋa. Bono ḽa Petro ḽa dziphukha. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 10 from verse 9 to 18. Ḽiṅwe ḓuvha Petro o gonya kha ṱhanga ya nnḓu uyo rabela. Henengei o pfa nḓala, a funa u ḽa tshiṅwe tshithu. Nga tshifhinga hetsho o vhona bono ḽi kanukiswaho, ḽo rumelwa ḽi tshi bva ha Mudzimu. A vhona buto ḽihulu ḽa ṅwenda ḽi tshi ḓa ḽi tshi tsa ḽi tshi bva ṱaḓulu, ḽi na phukha dza tshaka-tshaka ngomu. Ipfi ḽa ri kha Petro, takuwa Petro, shizha u ḽe. Petro o vha e Muyuda, nahone mulayo wa Vhayuda wo vha u tshi ri dziphukha dze wa dzi vhona dzi na tshika nahone a dzo ngo fanela u ḽiwa. Ndi hone Petro a tshi ri, ngoho murena, a thi athu ḽa tshithu tshi re na tshika. Ipfi ḽa ri, u songo ri zwo ṱanzwiwa nga Mudzimu zwi na tshika. Hezwi zwo itea kararu, buto ḽa ṅwenda ḽa dovha ḽa dzhiwa ḽa eswa ṱaḓulu. Musi Petro a tshi khou mangala iḽo bono ḽe a vhona, ho ḓa vhanna vhararu nḓuni vha tshi khou mu ṱoḓa. Lavhelesani kha tshifanyiso tshi tevhelaho, nahone ni ḓo vhona uri ndi ngani vho ḓa. Tshifanyiso tsha vhufumi. Mafhungo maḓipha a tshaka dzoṱhe. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 10 from verse 1 to 48. Musi zwenezwo Petro a tshi tou fhedza u rabela, vhanna vhavhili vho ḓa uri vha mu wane. Vho vha vha tshi bva kha iṅwe ya ḓorobo, vho rumelwa nga munna a no pfi Koronelio. Koronelio o vha e murangaphanḓa wa mmbi, we a vha a tshi ṱoḓa u hulisa Mudzimu. Murunwa wa Mudzimu o mu vhudza uri a wane Petro. Vhayuda vha humbula uri Vharoma vha na tshika, hone Mudzimu o sumbedza Petro nga bono uri a songo ri munna muṅwe na muṅwe kana ufhio na fhio u na tshika ho ngo ṱamba. Mudzimu u ṱanganedza vhanna vha tshi bva kha tshaka dzoṱhe, vhane vha muofha na u ita zwi re zwivhuya. Petro o ṱuwa na munna nḓuni ya ḽisole ḽa Vharoma. Koronelio o wela fhasi milenzheni ya Petro a mulosha. Hone Petro a ri khae, takuwa, nṋe ndi tou vha muthu, ndi ngani wo rumelwa kha nṋe? Koronelio o vhudza Petro nga ha murumwa. Ndi hone Petro a tshi vhudza Koronelio nga ha Yesu we a dzumbulula Mudzimu kha vhathu. Koronelio na vha muṱa wawe vha tenda kha Yesu, vha ṱanganedza muya wa Mudzimu, vha vha vhalanda vha Yesu. Mudzimu vha funa vhathu vhoṱhe vha nyambo dzifhio na dzifhio kana lushaka lufhio na lufhio. Murena Yesu ho ngo ḓela u tshidza vhathu vha Vhayuda fhedzi, u ṱoḓa u ṋea vhutshilo vhu sa fheliho vhathu vhoṱhe. U funa vhathu vhoṱhe vha tshi mu fhulufhela na u mu shumela.
Tshifanyiso tsha vhufumi thihi. Petro e khothoni. Mishumo ya vhaapostoli 12 from verse 1 to 11. Khosi Herode o thoma u tovhola vhatevheli vha Yesu. O vhulaha muapostoli a no pfi Yakobo, a longa Petro muapostola dzhele. Vhuṅwe vhusiku Petro o eḓela, o vhofhwa nga dzingeḓane vhukati ha vhalindi vhavhili. Hu si kale murunwa a ḓa kha Petro a ri, ṱavhanya u vuwe. Zwenezwo dzingeḓane dza wela fhasi dza bva zwanḓani zwa Petro. O tevhela murunwa a tshi bva dzhele. Vothi ḽa tsimbi ḽa dzhele ḽa vulea, hu si na we a ḽi vula. Petro o vha a tshi ri ndi muḽoro, u vhuya u swika a tshi swika mukhotoni nnḓa. Murunwa a xelaxela. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuvhili. Petro na khonani dzi rabelaho. Mishumo ya vhaapostoli chapter 12 from verse 12 to 19. Zwenezwo musi Petro a tshi tou bva dzhele, o mbo ḓi ṱuwa a ya muḓini wa Maria, mme a muṅwe wa vhaapostola. Vhunzhi ha vhatendi ndi musi vhe henefho vhusiku uvho, vho vha vha tshi khou rabelela Petro. Petro ambo omba vothini. Mulanda wa musidzana ane a pfi Roda o ya uri a thuse. Musi a tshi pfa ipfi ḽa Petro, a si vule vothi. Hone o gidima a ya a vhudza vhaṅwe. Petro o ima muṋangoni. A vho ngo mutenda, vho ri khae wo ṱangana ṱhoho. Hone Petro o ḓi dzulela u omba vothini. Vho vula vha mu vhona. Vho mangala zwinzhi musi vha tshi vhona Petro. Petro o vha vhudza uri dzithabelo dzavho Mudzimu o dzi fhindulisa hani uri ene a bve dzhele. Vhatendi vha fanela u rabela vho kuvhangana vhoṱhe. Mudzimu vha a pfa na u fhindula dzithabelo dza vha fhulufhelaho kha Yesu. Yesu o ri, ndi a ni vhudza, ndi ri hune vhavhili vhaṋu vha langana shangoni vha humbela tshifhio na tshifhio, tshi ḓo itwa nga khotsi anga wa ṱaḓulu. Hune vhavhili kana vhararu vha kuvhangana dzinani ḽanga, ndi ḓo vha navho henefho. Bugu ya vhuṱanu na vhuraru. Mafhungo a Saulo. Tswikiso. Kha zwifanyiso hezwi ri ḓo ni vhudza nga ha munna no pfi Saulo. O vha hone lufuni lwa Stefano. Saulo o ḓi lugisela u ya muḓini u no pfi Damaseko. O vha a tshi ṱoḓa u hohela vhatendi dzhele. Lwendo lwenelo ho itea tshithu tshi mangadzaho. Lavhelesani kha tshifanyiso. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuraru. Tshedza na ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu. Mishumo ya vhaapostoli chapter 9 from verse 1 to 9. Tshedza tshihulu tsha penya tshi tshi bva ṱaḓulu, na Saulo a wela fhasi mavuni. Ipfi ḽa amba ḽi tshi ri, Saulo, Saulo, na u ntovholelani? Saulo o vhudzisa a ri, na u nnyi murena? Huno ipfi ḽa ri, ndi nṋe Yesu ane wa khou mutovhola. Vhanna vha re na Saulo na vhone vho pfa ipfi iḽo, hone vha si vhone muthu. Saulo o vuwa, nahone o vuwa bofu. Vhanna vho vha tshi fanela u tou muendedza nga tshanḓa vha mu isa muḓini wa Damaseko. Maḓuvha mararu Saulo o vha bofu, ho ngo ḽa kana u nwa. Saulo o vha na tshiṱuhu tshihulu kha vhatevheli vha Yesu. Mudzimu vha a kona u shandukisa muṅwe na muṅwe.
thetshelesani zwe zwa itea u ya phanḓa. Tshifanyiso tsha 14. Bofu Saulo na Anania. Mishumo ya Vhaapostola chapter 9 from verse 10 to 20. Saulo nga ngomu nḓuni ya Damaseko, Mudzimu vho rumela munna a no pfi Anania khae. Anania o vha mutevheli wa Yesu Kristo. O zwi ḓivha zwa uri Saulo o ita zwithu zwi shavhisaho kha vhatendi vha Yerusalema. Anania naho zwo ralo, o thetshelesa Mudzimu a ya ha Saulo. Anania o ri kha Saulo, murathu wanga Saulo, murena Yesu we wa ṱangana naye nḓilani, musi u tshi khou ḓa fhano, o nthuma u itela uri u vhone hafhu na uri u ḓadzwe nga muya mukhethwa. Anania o vhea zwanḓa zwawe kha Saulo. Vhupofu ha Saulo ho mbo ḓi muṱutshela na zwenezwo. O ṱanganedza muya mukhethwa u bvaho ha Mudzimu, nahone o lovhedzwa u itela u sumbedza uri vhathu zwino ndi mutevheli wa Yesu. Ndi hone Saulo a tshiya ha Vhayuda a vha vhudza nga ha Yesu. U fana na Anania, ri fanela u thetshelesa Mudzimu na uri ri si ofhe vhathu. Ndi hone Mudzimu vha tshi ḓo ri shumisa u vhudza vhaṅwe vhathu nga u tshidzwa. Tshifanyiso tsha 15. Kereke i rabelaho i rumela dzimishinari. Mishumo ya Vhaapostola chapter 11 from verse 25 to 26. Mishumo ya Vhaapostola chapter 13 from verse 1 to 3. Ḓoroboni ino vhidzwa upfi Antiokia, tshigwada tsha vhatendi tsho ṱangana uri tshi luvhe Mudzimu. Tshigwada hetshi tsha vhathu ndi musi vhe kerekeni ya Antiokia vho vha vha tshi vhidzwa upfi Vhakriste. Saulo o ya na Baraba uri vhathu henengei a vha funze. Ḽiṅwe ḓuvha vharangaphanḓa vho ḓidzima vha rabela vhoṱhe. Muya mukhethwa wa amba navho wari, nketheleni Saulo na Baranaba u itela mushumo we nda vha vhidzela wone. Mudzimu vho vha tshi funa uri Saulo na Baranaba vha ye kha vhathu vha sathu pfa nga ha Yesu. Ni a kona u vhona Saulo na Baranaba vho gwadama kha tshifanyiso hetshi. Vharangaphanḓa vha kereke vho vhea zwanḓa zwavho khavho vha vha rabelela. Ndi hone vha tshi rumela Saulo na Baranaba uyo funza vhathu mafhungo maḓipha a Yesu fhethu hu re kule na Antiokia. Yesu o ri, iyani mashangoni oṱhe, ni hwelele mafhungo maḓipha zwivhumbyani zwoṱhe. Mudzimu u kha ḓi vhidza vhathu kerekeni uri vha bve vha ye u funza mafhungo awe kha muthu muṅwe na muṅwe. Vhatendi vha fanela u rabelela vho vhaṅwe na u vha tikedzela kha u vha rumela nnḓa. Tshifanyiso tsha 15. Paulo u funzwa nga ha Yesu. Mishumo ya Vhaapostola chapter 13 from verse 4 to 52. Saulo na Baranaba vho ya dziḓoroboni nnzhi na miḓini i re fhethu ha kule. Ndi henefha fhethu he Saulo a vhidzwa nga dzina ḽiswa ḽino pfi Paulo. Vho ṱangana na vhathu dzinḓuni dza Vhayuda dza vharabeli, sa musi ni tshi khou zwi vhona kha tshifanyiso. Nahone vha funza vha ri, Mudzimu wa Vhayuda o nanga vhokhotsi ashu a vha ita lushaka luhulu. O vha ṋea vhaprofita vhahulu, vharangaphanḓa na vhafunzi. Vho vha vhudza nga ha muṅwe ane a ḓo ḓa u tshidza zwivhi zwavho. Ndi Yesu Kristo, ndi murena Yesu o ḓa. Vhanzhi vha Vhayuda a vho ngo mutenda, a vho ngo ṱalukanya uri ndi nnyi, nahone a vho ngo kona u mu luvha we Mudzimu vha mu rumela.
Paulo na Baranaba na vhone vho vha funza uri naho Yesu a songo tshinya, vho ḓi muvhulaha, Mudzimu vho muvusa vhafuni, ha tsha ḓo fa hafhu. Zwino muṅwe na muṅwe ane a fhulufhela na u ṱanganedza Mudzimu, nahone u ḓo itwa muvhuya nga Mudzimu. Huno havho vhane vha timatima na u sea vhungoho ha Mudzimu, vha ḓo tshinyadzwa nga Mudzimu. Vhaṅwe vha Vhayuda, vhaṅwe vhathu vanzhi vha dziṅwe dzitshaka vho fhulufhela haya mafhungo na dziṅwe kereke dzo vhumbiwa, hone vhaṅwe a vho ngo tenda. Vhathu a vha nga ḓo fhulufhela fhedzi riṋe musi ri tshi vha vhudza nga ha Yesu. Hone Mudzimu vha funa muṅwe na muṅwe a tshi pfa na uri a tende mafhungo maḓipfa nga ha Yesu, u itela uri a tshidzwe. Tshifanyiso tsha 12. Mudzimu u gaida kana u thusa Paulo hafhu. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 16 from verse 6 to 10. Nga vhuya nga muṅwe ṅwaha, Paulo o dalela dzikereke hedzi, o dzhia vhanna vha si gathi khathihi na munna no pfi Silasi. Vho vha vha tshi ṱoḓa u ya shangoni ḽine ḽa pfi Bethania, hone muya wa Yesu u sa vha tendele uya. Nahone vhusiku honoho Paulo a vhona bono. Kha bono heḽo o vhona munna a no bva Makedoniya, we a ri khae, wela u ḓe ngeno Makedoniya u ri thuse. Zwenezwo Paulo o ḓivha uri Mudzimu o mu ḓivhadza uri a ye Makedoniya. Mudzimu o ḓo thusa havho vha ṱoḓaho u tevhela Yesu. Zwiṅwe zwifhinga u vha thusa nga miḽoro na nga mabono, hone kanzhi Mudzimu u ri sumbedza nga maipfi buguni yawe, Bivhili. Vhatendi vha fanela u humbela Mudzimu uri a vha thuse kha zwoṱhe zwine vha ita. Vha fanela u mu fhulufhela uri a vha sumbedze uri vha nga mu thetshelesa hani musi a tshi vha endedza nga muya wawe mukhethwa. Tshifanyiso tsha 15. Paulo na Silasi mudzinginyoni wa shango. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 16 from verse 16 to 35. Paulo na Silasi vho thetshelesa Mudzimu, nahone vho ya ha Filipi Makedoniya. Henengei vho funza vhathu nga ha Yesu. Dzinani ḽa Yesu Kristo vho pandela mimuya mivhi. Hezwi zwo ita uri vhaṅwe vhathu vha vha sinyutshele Silasi na Paulo. Vho rwiwa vha poswa dzhele. Vhukati ha vhusiku vho vha vha tshi khou rabela na u imbela Mudzimu dzithendo musi vhe dzhele. Hu si kale ha vha na mudzinginyo muhulu, mavothi a vulea, a dzinginyiswa oṱhe. Zwivhotshwa zwoṱhe zwe zwa vha zwi hone zwa vhofhololwa dzingeḓani khathihi na Paulo na Silasi. Mulindadzhele o humbula uri u ḓo fariwa, a humbula u shavha. O vha o tshuwa nga maanḓa lwe a humbula u ḓivhulaha ene muṋe. Ndi hone Paulo a tshi muvhudza ari, u songo ḓihuvhadza. Roṱhe ri hone. Mulindakhotho a bvisela nnḓa a humela ari, vhanna vhashu, ndi ite mini uri ndi tshidzwe? Vha fhindula vhari, tenda murena Yesu, ndi hone hu tshi ḓo tshidzwa, iwe na vha nnḓu yau. Mulindadzhele na vha muṱa wawe vhoṱhe vha fhulufhela kha Mudzimu, nahone vha tshidzwa vha vha na dakalo ḽihulu. Mulindadzhele o vhavhalela Paulo na Silasi, nahone nga matsheloni vho vha vhofholola. Vha tshimbila vha ṱuwa sa vhanna vho vhofhololwaho. Musi zwifhinga zwi tshi konḓa, ri fanela u ḓihulisa Mudzimu. Musi ri tshi fhulufhela Mudzimu, nahone ra thetshelesa ipfi ḽawe, ndi hone ri tshi ḓo mushumela huṅwe na huṅwe hune ra ya hone. Yeyi misindi mivhi vhana vha Mudzimu.
hei misi ndi mivhi vana va mudzimu hei misi ndi mivhi vana va mudzimu hei misi ndi mivhi vana va mudzimu hei misi ndi mivhi kha ri dzule ro fhaṱuwa roṱhe hei misi ndi mivhi kha ri dzule ro fhaṱuwa hei misi ndi mivhi kha ri dzule ro fhaṱuwa roṱhe hei misi ndi mivhi kha ri dzule ro fhaṱuwa pano ahuna vhudzulo pano ahuna vhulalo pano ahuna vhudzulo hayani ashu roṱhe ahuna vhulalo pano ahuna vhudzulo hayani ha muthu we pano ahuna vhulalo pano ahuna vhudzulo 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 pano ahuna vhulalo pano ahuna vhudzulo. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuṋa. Paulo na aletare ya mudzimu a sa ḓivhiwi. Mishumo ya vhaapostoli chapter 17 from verse 16 to 34. Miḓini kana ḓoroboni ya Athene ho vha ho ḓala midzimu. Vhathu vho vha vha tshi luvha midzimu minzhi. Kha tshifanyiso hetshi, Paulo u khou lavhelesa kha aletare. Zwo ṅwaliwaho khayo zwiri, kha mudzimu a sa ḓiwi. Vhanna vha Athene vho vha vha tshi funa u ḓivha zwe Paulo a vha a tshi funza. Ndi hone vha tshi ri khavho, vhanna vha Athene, ndi a zwi vhona zwa uri ni vharabeli nga maanḓa. Zwino ndi musi vha tshi khou tshimbila vha tshi mona na ḓorobo yavho. Ndo wana hu na aletare i re na maipfi a uri mudzimu a sa ḓiwi, zwo ṅwalwa khayo. Zwino ndi ṱoḓa ni vhudza nga ha mudzimu onoyo, ene ane ni si muḓivhe. Paulo o vha vhudza nga ha mudzimu wa ngoho we a ita zwithu zwoṱhe. Ndi mudzimu wa ṱaḓulu na shango. Ha dzuli thembeleni yo fhaṱwaho nga zwanḓa zwa vhathu. Paulo o vha vhudza uri vha fanela u guda na u ḓivha hoyu mudzimu muthihi wa ngoho nga murena Yesu Kristo. Nahone vhaṅwe vha ḓo tenda nga ene. Yesu u khou ḓa hafhu u haṱula nnyi na nnyi. Ndi ene muthihi eṱhe. Ndi ene mutshidzi eṱhe. A huna muṅwe mudzimu kana vhurabeli vhuṅwe hune ha tshidza zwivhini nga nnḓani ha u rabela Yesu. U fana na Paulo, kha ri vhe vha fhulufhelaho kha u tenda murena Yesu Kristo. Ri songo ofha u vhudza vhaṅwe vhathu nga ha Yesu Kristo
uri vha kone u mushumelavho. Tshifanyiso tsha 2. Paulo u dzhiwa a iswa dzhele. Mishumo ya vhaapostola 18 from verse 1 to 17. Sa musi vha tshi khou zwi vhona kha tshifanyiso hetshi, Paulo u khomboni hafhu, u muḓini wa Korinta. Ho vha hu na vhathu vhanzhi vhavhi ḓoroboni heyi. Vhayuda vha Korinta vho hanedza vho Paulo, ngauri o vhudza Vhayuda uri Yesu ndi khosi, nahone ndi ene Kristo, ndi ene Mesiya. Nga vhuṅwe vhusiku murena Yesu o amba na Paulo ari, u songo ofha, dzula u tshi ḓi amba, u songo fhumula, ngauri nṋe ndi na iwe, nahone a huna muthu ane a ḓo ita tshithu kana u vhaisa, ngauri ndi na vhuthu vhunzhi miḓini heyi. Ngauri Paulo o dzula Korinta he a funza vhathu, nahone vha tenda mulaedza wawe. Hone Vhayuda vha mu hanedza ngauri vho vha vhe na vivho. Ḽiṅwe ḓuvha vho tshoṱela Paulo, vha mu dzhia vha mu isa dzhele, vha mu haṱula, vha ri u funza pfunzo mmbi, naho zwo ralo vhavhusi a vho ngo thetshelesa. O vha bvisa nnḓa ha dzhele vhoṱhe. Nnḓa ha dzhele ho vha hu na Vhayuda vho sinyuwa, vho rwa vharangaphanḓa vha Muyuda, we na ene a vha a tshi tenda Yesu. Hone Paulo o ponya a songo vhaisala. A ro ngo fanela u litsha u amba nga ha Yesu, naho vhanna vhavhi vha tshi ri hanedza, ngauri Mudzimu vho fhulufhedzisa u vha na riṋe misi yoṱhe. Tshifanyiso tsha 21. Maswole vha phulusa Paulo kha maswina awe. Mishumo ya vhaapostola chapter 21 verse 1. Mishumo ya vhaapostola chapter 22 verse 24. Paulo o huma a yo dalela dzikereke ntswa dzo thomiwaho. O ṱuṱuwedza vhatendi uri vha dzule vho tevhela Yesu. Vhaṅwe vhatendi vho humbela Paulo uri a songo ya Yerusalema. Vho vha vho zwiḓivha zwa uri maswina awe a henengei, nahone vha ṱoḓa u mu vhulaya. Hono Paulo o ri, a tho ngo ḓi lugisela fhedzi u dzula dzhele, hone ndo ḓi lugisela na u fa Yerusalema, ndi tshi fela dzina ḽa Yesu. Musi zwenezwo Paulo a tshi tou vhuyela Yerusalema, Vhayuda vha ṱuṱuwedza vhathu, vha vhifhela Yesu. Vhathu vho lingedza u mu vhulaha. Vhaṅwe vha Maroma vha maswole vho dzhia Paulo vhukati ha gogo ḽo sinyuwaho. Paulo o ima kha tshiṱepisi nga phanḓa ha dzibaraka dza maswole, o amba na vhathu. Vhathu vha thoma u zhamba vha ri, muvhulahe, ho ngo lingana nga u tshila. Maswole vho vha vha tshi fanela u dzhia Paulo vha mu valela dzhele u itela uri a tshile kha vhathu. Paulo o vha a sa ofhi u fa. O vha a tshi ḓivha nga ha mukovhe muhulu u re ṱaḓulu we ra u fhulufhedziswa nga Yesu. Tshifanyiso tsha 22. Paulo u funza vhaḓivhalea na vhavhusi na mahosi na vhomakhadzi. Mishumo ya vhaapostola chapter 23 verse 11 and 25 and 26. Vhaṅwe vha Vhayuda vho ḓi ṱoḓa u vhulaha Paulo. Hone murena Yesu o bvelela kha Paulo a ri, u songo ofha, sa musi no ṱanziela nga ha nṋe ngei Yerusalema. U kha ḓi ḓo fanela u yo ṱanziela ngei Roma. Vharangaphanḓa vha Vhayuda vho hwelela Paulo phanḓa ha muvhusi wa Roma. Khosi na vhomakhadzi nga ha Yesu. O vha vhudza uri Yesu o bvelela hani khae, e kha nḓila yawe ya Damaseko.
na uri Yesu o mu rumela hani u ḓivhadza mafhungo maḓipha kha vhathu vhoṱhe. Khosi Agripa o kwangeledza uri a tende kha Yesu. O zwi ḓivha zwa uri Paulo a huna vhuvhi he a ita. Paulo o humbela pfarelo kha muemphara wa Roma. O vha a tshi ṱoḓa u haṱulwa nga muemphara wa dzhele ya Roma. Agripa o tendela Paulo a tshiya. Roma ndi musi u wone musanda muhulu wa shango ḽoṱhe. Nga tshifhinga tsha muemphara we a vha e muvhusi muḓivhalea henengei, Mudzimu vho vha vhe na pulane na Paulo. U na pulane ya tshipentshela na muṅwe washu. Ri a wana pulane ya Mudzimu ya vhutshilo hashu i kha ipfi ḽawe. Ri fanela u mu thetshelesa. Tshifanyiso tsha 23. Mudzimu na Paulo khomboni. U pwyashea ha tshikepe. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 27 verse 13 to 44. Masole vho dzhia Paulo vha mu isa Roma na zwiṅwe zwivhotshwa. Vho vha vha tshi fanela u tshimbila nga tshikepe tshiṱuku vha tshi wela lwanzhe. U ṱuwela maḓuvha a 14 tshikepe tsho vha tsho farwa nga muya, nga ḓumbu ḽi ofhisaho. Vhathu vha re nga ngomu tshikepeni vho humbula uri vha khou ya u fa. Murahu wa Mudzimu o amba na Paulo a ri, u songo ofha Paulo, u kha ḓi ḓo fanela u ima phanḓa ha muemphara. Mudzimu u ḓo tshidza vhutshilo hau na vhathu vhoṱhe vha re na iwe. Hu si kale tshikepe tsha ḓa tsini ha shango. Tshikepe tsha thoma u pwashea. Vhathu vha fhufhela lwanzheni. Vhaṅwe vho vha vha tshi khou tala. Vhaṅwe vha nambatela kha zwipiḓa zwa tshikepe. Vhoṱhe vha wela shangoni vho vhulungea. Nga zwenezwo ri a kona u zwi vhona zwa uri Mudzimu u na mishumo i kanukisaho. Nahone riṋe ri fanela u i ita sa Paulo. U na maanḓa u ri phulusa dzikhomboni dzoṱhe. Tshifanyiso tsha 24. Paulo sa mufariwa ngei Roma. Mishumo ya Vhaapostoli chapter 28 from verse 16 to 31. Hafha ni khou vhona Paulo e Roma. Henengei miṅwaha mivhili o ḓi dzula e mufariwa nahone e tshivhotshwa. O vha o tendelwa u dzula nḓuni yawe i badelwaho nga ḽisole ḽa Roma ḽi mu lavhelesaho. O ṱanganedza vhoṱhe vhe vha ḓa u mu vhona. O vha funza nga ha muvhuso wa Mudzimu na nga ha murena Yesu. Paulo o ṅwala marifhi uri a funze dzikereke dze a dzi dalela phanḓa ha musi a saathu farwa. Marifhi haya a Bivhilini ndi a uri vhathu vhoṱhe vha gude nḓila ya Mudzimu. Paulo o tambula lunzhi a tshi tambulela Yesu. Kanzhi o rwiwa, a kandwa nga matombo, a si na haya. Tsha u fhedzisela o iswa lufuni nga Vharoma. Hone Paulo o ṅwalela vhatendi vhoṱhe a ri, ndi a tenda uri lufu na vhutshilo na tshiṅwe tshivhumbiwa tshi nga si kone u fhandekanya lufuno lwa muthu na Mudzimu murena Yesu Kristo washu. Mudzimu vha ṋea maanḓa vhoṱhe vhane vha mu tenda na u mu shumela na u vha mutshidzi wavho Yesu Kristo. Kha ri ṋekedze vhutshilo hashu kha murena Yesu. Kha ri mushumele ri anḓadze mulaedza wawe u itela uri shango ḽoṱhe ḽi kone u ḓivha Yesu Kristo, vhutshilo vhu sa fheli na Mudzimu.